ufasi kakhulu bazalwane. Hallelujah, praise the Lord. Ngoba ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosiza lizomusha. Hallelujah, limbambe ufast. Hallelujah, uvule nje indlebe isprinter. Hallelujah, egameni likaJesu siyabonga. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga umfundisi wami. Hallelujah. Ngicela ubingelela ubaba mfundisi noma umfundisi sakubingelela and siyakuthanda kakhulu umfundisi wami ngegama likaJesu waseNazaretha. Bazalwane, angizochumayela bazalwane. Umfundisi uye azonichumayeza namhlanje. Mina into ngizoyenza ukuthi prepare your heart to the word of God. Hallelujah. Ngicela ukubona abantu baqala ukungena la e-church namhlanje. Ngicela ukubona, just wave your hands. Baqala ukungena la. Bazalwane, ngicela nishale abantu nabo izandla. Bashaleni izandla. Ngiyabonga kakhulu. Leza ndazincane lezi. Ngicela nishale izandla bazalwane. Ngiyabonga. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Umuzi unaka ube nevakashi. Yes. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Ushaye ukuthi uzikhuluma ukuthi ubani usuka kuphi. Singathanda ukwazi. Ayithi simwazi. Hallelujah. Sanibonani, ngiyabingelela nonke. Amen. Igama lami Mboyitumelo Diketo, khona la eSnake Park eBlock 2. Hallelujah. Sanibonani, igama lami Khanyisile, ngiphuma la eSnake Park eBlock 2. Amen. Siyamthanda nonke ne. Amen. Hallelujah. Amen. Mawufundisa ngicela uvele 1 Samuel chapter 1. Hallelujah. Amen. Ngifuna sishare kancane izwi before umfundisi ayosinika izwi. Mina ngiprepare ukuthi nilungise inhliziyo zenu, ningamvumeli uSathane ngithi. Amen. Ayenze inhliziyo yakho ibe khuni ne. Ngothi uSathane into ayifunayo ufuna ukutshontsha. Hallelujah. Ufuna ukuthi akukhiphe kuphi endleleni or ethandweni labani loNkulunkulu. Angithi bazalwane? Mafundisi ngicela ufunde leyo. 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1 verse 1. Isihloko sithi uElkana nomndeni wakhe eShilo. Verse 1. Kwakukhona umuntu othile eRamathimi Zofimu kwenezintaba kwa-Efrayimu, igama lakhe lalingu-Elkana indodana kaJerohamu ka-Elu kaThofu kaZufi wakwa-Efrayimu. Wayegane ngabafazi ababili, omunye wayenguHana, omunye kunguPhenina. uPhenina wayenabantwana kodwa uHana wayenganabantwana. Lowo muntu wayesuka emzini wakhe minyaka yonke akhuphukele ukuyokhonza nokuhlabelela uSimakade wamabandla eShilo. Bheka lapho eShilo kwakuhlala amadodana amabili ompristi, u-Eli noHofini noFiniyasi, nawo engabapristi bakaSimakade. Kwathi ngosuku u-Elkana ahlaba ngalo, wanika uPhenina nawo wonke amadodana namadodakazi akhe izabelo zabo. uHana wamnika amavenge aphindwe kabili ngokuba wayemthanda uHana, nakuba uSimakade ayesivalile isibeletho sakhe. Isitha sakhe sasimthukuluza ukuze simthukuthelise ngokuba uSimakade wayevalile isibeletho sakhe. Hallelujah. Mafundisi ngiyabonga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There's power in the name of Jesus. There's a victory in the name of Jesus. Bazalwane, ngicela ukunibonisa something. uNkulunkulu abangamnikanga abantwana uHana. Uyiphathile lithi uJehova wayesivalile isibeletho sakhe ngithi ukuthi angabi nani nabantwana. Ithingi nitshele na isakhathi bazalwane ukuthi uHana zabe nomntwana
bazalwane, isitha sakhe sasimhlokoloza. Izwani iBhayibheli lithini? Ngokuhlokolozwa ngesitha senze ukuthi uHana wenzeni bazalwane? Akhalele kuwani? kuNkulunkulu. Ngokuhlokolozwa ngesitha senze ukuthi uHana mayokhala akhalele kuwani? kuNkulunkulu. Ungakhohlwa baba lapha mzalwane, uNkulunkulu obazale ini inzalo yakaHana ngithi, uNkulunkulu obayizalile ngithi, mara nazi isitha sihleka uHana ngani ngesimo sakhe. Isituation yakho wena, i-enemy yakho useyisebenzisa ukwatheka wena. Nami namhlanje ngithi khuphuka lapho hleli khona ezani, khuphuka. Ungabi nendaba nani nesitha sakho. Wena khuphuka uye enkosini, ikhona i-answer yakho. Lesimo leso kuso wena, mina ngisazi, usaziyo. Ngithi hamba naso, uye naso kuNkulunkulu. Akunandaba ukuthi how many years, into inendaba ukuthi wena thatha lesimo sakho uhambe naso ukuyise kuNkulunkulu. uNkulunkulu une-answer for wena. If uNkulunkulu abe ne-answer for Hana, nayakho i-answer ikhona. Haleluya. Mfundisi ngicela uqedelele, ngihlale phansi umfundisi aze abanike izwi. Ngifuna niprepare for izwi la namhlanje. Ngicela uyiqedelele mfundisi. U-Elkana wayenza kanjalo minyaka yonke uma enyukele endlini kaSimakade. uPhenina wayemthukuluza njalo uHana, ngakho-ke wakhala akaze adla lutho. U-Elkana umyeni wakhe wathi kuHana, Hana, ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukiswe yini na? Kanti angedluli yini kuwe amadodana 10 na? uHana wasukuma lapho sebedlile waphuza eShilo. U-Eli umpristi wayehleli esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaSimakade. Umphefumulo wakhe wawunomunyu kakhulu. Wakhuleka kuSimakade wakhala kabuhlungu. Wenza isithembiso wathi, Simakade wamabandla, impela uma ubheka uyakubona ukuhlupheka kwencekukazi yakho. Ngikhumbule ungayikhohlwa incekukazi yakho. Yiphe incekukazi yakho umntwana womfana. Ngiyomnikela kuSimakade zonke insuku zokuphila kwakhe. Angizithinta nsingo ekhanda lakhe. Wathi esaqhubeka nokukhuleka phambi kukaSimakade, u-Eli wawuqaphela umlomo wakhe. uHana wayekhuluma ngenhliziyo engaphumiseli mazwi ngomlomo. Wakunyakaza indebe zomlomo kuphela. Ekubona lokho u-Eli wacabanga ukuthi udakiwe. u-Eli wathi kuye, uyadakwa kuze kube nini na? Susa iwayini lakho kuwe. uHana waphendula wathi, hayi Nkosi, ngingowesifazane ohluphekileyo. Angiphuzanga wayini naphuzo olunamandla, kodwa bengithulula umoya wami phambi kukaSimakade. Ungasho ukuthi incekukazi yakho ingowesifazane okhohlakele ngokuba kungenxa yobuningi bosizi lwami nangokuthukuluza kwami, yingakho ngikhuluma kuze kube manje. Wayesephendula u-Eli wathi, hamba ngokuthula. uNkulunkulu ka-Israyeli makakunike okucelileyo kuye. Wathi, incekukazi yakho mayifumane umusa emehlweni akho. Amen. Haleluya. Bazalwane nizwile ngithi, kunesikhathi ungadingi ukuthi ukhulume uzozwakale. Kunesikhathi ukuthi ukhulume mara ungakhiphi amagama. Amanye amagama wena agwinye. uNkulunkulu akanandaba namagama, unendaba nenhliziyo yakho ukuthi isikhala sakho wena singakanani kuye. Haleluya.
ngicabanga if kwakumfundisa tshele mina athi hayi baba wena namhlanje udakiwe ngangeke ngize ngiphinde ngibuye enkonzweni yakhe niyathola bazalwane ngazothi angifundise ukuthi ngidakiwe yazi ukuthi umphristi uthini uHanna uzophuza iwayini kube nini kanti akaphuzangi iwayini uthwele uyasindwa ngephini so nani bazalwane ngithi thathani amapain ama-situation enu wonke niyaphose kuye uzonitholela and uzoniphendula uyoninika konke nikufunayo empilweni zenu akahluli ngalutho cela niwave izandla zenu nithi uJehova uyonibusisa ne uyonibusisa ne izwi zethu ngithi azidingi ukuthi ukhulumele phezulu angithi nizwile noHanna bangasakhipha amagama mara oba connected noNkulunkulu ngani ngenhliziyo yakhe ngithi ngiyabonga kakhulu bazalwane ngicela nibe ready for izwi lanamhlanje umfundisi uzoninika izwi ngiyabonga Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ake sithandeni nibavende izandla bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ithi iBhayibheli wayengasakhona ukukhuluma uHanna. Hallelujah. Wayengasakhona ukuphumisela. Hallelujah. Athi umpristi wadakwa kuze kube nini Hana athi angidakwanga kodwa ngithulula lokho kusenhlizweni yami. Hallelujah. Ungathi ungathatha zonke izinto zakho uyithululele kuJehova. Ungathi ungathatha inkinga zakho zonke uyilethe kuJehova. Ngoba munye one-solution, nguye oyindlela, nguye my God, nguye wazi ukusiza umuntu ephakathi kwesimo. Hallelujah. 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 UHanna wayengasakhuluma, wayengasakhoni kwasokudlala indebe zomlomo. Ngoba kwenzeka sometimes amazwi uthandaza phele ngenxa yenkinga ohlangabezana nazo, ngenxa yamaproblem ahlangabezana nazo, umthandazo uphele endleleni. Uthi uyathandaza ungathandazeke. My God, uthi uyashaya indimi ungashayeke. Udinga ukuthi uthule. Hayi God, uthule nje ungasakhona ukuthandaza, but uJehova besebheka besebona. Ungakwenzeka lapho sifika khona singakhona ukuthandaza kodwa izulu litake over. Hallelujah. uJehova take over. Wabesemnikeza lokho akudingayo. Ngathi ngiyambona uHanna ekhala ethempelini, ngathi ngiyambona my God engasakhona ukuthandaza ngoba isimo sometimes siyawenza ungakhona ukukhuleka, isimo siyawenza ungakhona ukuma. Ingakho sometimes mawuphakathi komumo udinga i-backup abantu abazothandaza nawe ngoba umuntu oliyinjalo kakwazi ngoba isimo basifake uyinjalo sidinga abantu abazothwala, sidinga abantu abazoma nawe bethi indlela isaqhubeka noma ngabe ulimele kodwa indlela isaqhubeka. Ngoba kulesikhathi lapha uyisuthi manje ngidinga i-backup, ngidinga i-backup yaba-intercessors, ngidinga abantu abazothandaza nami, ngidinga abantu abazoma nami until izinto zize zibe right. Sometimes inhlupheko ziyalivala inkqubo. Ikhothi umhlaba limhlase zingasekho liyophelela ihubo lethu ngoba kunezinto ezivala ihubo bazalwane, kunamaproblem avala ihubo, kunezinto ezivala indumisa. Kodwa masikhonekted kuSimakade asivaleki, masikhonekted kuJehova asivaleki. Oh Jesus.
Athi ngiyambona uHana ekhala esethempelini. Athi umphristi mayambuza athi wedaba uze wabangdakwanga kodwa ngithula lokho kusenhlizweni yami. Ungathi ungathatha yonke into esenhlizweni yakho ubike uJehova uyilethe kuSimalade. Ungathi ungathulela wonke uJehova thulula konke kuSimalade. Thululele uJehova ngoba yena uyazi into engiyazi ngaye noma ethule kodwa impendulo ikhona, noma engathula kodwa impendulo ikhona. Hallelujah, 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 hallelujah. Welokhu eqhoma uElkhana ethi Hana kanti kuyaze kube nini? Bathi Hana kuyaze kube nini? Kanti uJehova uyazi, kanti uJehova uyahlela. Ngoba kunabantu abakubuzayo manje bethi uphile uNkulunkulu wakho kudala ukhoza kudala usonda kanti izinto ayilungi ngane uthi uJehova uyazi, uJehova uyazi. Owathina singabecebo lakhe abecebo bazibheke abecebo bamisele uJehova uyazi. Emihleni inkosi yangibheka ngayo yalisusa ihlazo lakhe. Emihleni inkosi eyangibheka ngalo yalisusa usizi lwakhe. Emihleni inkosi eyangikhumbula ngalo ingakho wakwazi usaseyishwini ungakazalwa. Athi Jeremiya ngakwazi I set you apart, ngakwehlukanisa ngawuthuma. Athi hambe ezizweni ngawenza umprofeti. Noma abantu bengakwazi but uJehova uyakwazi. Noma abantu bengayazi indaba yakho kodwa uJehova uyayazi indaba yakho. Noma abantu bengasazi isimo sakho but uJehova uyasazi isimo sakho. Noma abantu bengawazi wena but uJehova uyawazi. Uyena obalindele, uyena owazi ukuphila wethu, uyena ohleli magebhugebhu, uyena. Hallelujah, uyasazi Baba, uyasazi uJehova. Oh my God, uyasazi uSimalade. Wayebhekile ngoba wayebheka isikhathi ngoba unguNkulunkulu owenza izinto ngesikhathi. Sometimes uyavumela izitha zidlale ngawe, uyavumela abantu bathuke, uyavumela abantu basho konke amagama. Athi masebeshila besefika ekugcineni wabofika ngenye imini ekugcineni oPeter sebegive uphile babomvela sebese baphuma nasemfuleni abebambakiwe inhlanzi sebegeza izandla bayitshela ukuthi asekho ulutho esiyolibamba. Kuthi uBhabhili wafika wangena emkhunjini wathi Simon, Simon, unabangani bakho phosela amambule ekudluleni ukuba libambe. Uthi Simon Peter abafika sikubusuku bonke kodwa sibambana lutho kodwa ngenxa yezwi lakho sizowaphosa amanetha. Ngoba uma kukhulume yena nenhlanzi zamuzwa, nenhlanzi zamuzwa ukuthi kukhuluma yena uJehova zivele zagijima zangenele thina. Ababamba inhlanzi eyiningi abangakaze bayibamba before ngoba wayesefikile uJesu. Ngoba ukungena kwakhe empilweni yakho kutshintsha izinto. Ukufika kwakhe kuguqula amatafula. Ukufika kwakhe empilweni yakho amathuzo omnyama ayahamba. Ukufika kwakhe ontongoloshi bayabaleka. Ukufika kwakhe imbola iyahamba. Imbola yamabhadi iyasuka, imbola yendlala iyasuka yahamba. Umoya weprofethi uyaphuma. Ukungena kwakhe kunezinto ey'tshintshayo. Ukufika kwakhe kunomumo otshintshayo. Wena wengasakhona ukukhuleka
basokudlala indebe zomlomo. Bananzelela abantu abathandeza bengaphumiseli. Bayingozi. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ngabuza abantu bakudala umama khona into ayiyenza babumvele. Athi umntwana mayekhala wayemthatha umfake ehlombe. Athathe ithawula amtete abesehlabela ingoma athi umntwana vela thule ngoba abantu abayazi lento le ingoma ekhatha avela thule uvela wayihlabela wanje umntwana wezwa wathula ngoba izolo lawo nithelezana la yikothi mzini ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli njalo ngehlile ukuzobakhulula ngoba ibandla malikhala uyanyakaza uyanyakaza kwekwe izulu liyanyakaza izulu liyanyakaza akunandaba ukuthi isimo sakho sithethe isikhathi esingakanani akunandaba ukuthi indaba yakho sithethe isikhathi esingakanani kodwa uJehova mayesefikile konke uyalunga uJehova mayesefikile lezi zinto ey'thethe isikhathi ziyashesha lezi zinto kade kuthiwa ngeke yilunge ziyalunga lezi zinto kade kuthiwa ngeke zisuke ziyasuka ngoba uyakwenza kwenzeke akafike empilweni yomuntu impilo yomuntu isali njalo mayifikile kuba lenguquko mayifike emnyameni kuba nokukhanya emnyameni ngoba ngeke afike kumnyama ngekakhanyisi yikho bethula ilanga lomphefumulo haleluya ulilanga lokuluka la afike khona noma ngabe kade kumnyama kuyakhanya la ingene khona noma ngabe kade izinto zingalungi ziyaqala ziyalunga once wafika ekhaya lakho kunamagudwana adlala irabi phezu kwendlo kunezinto ezidla imali kodwa ma efika ziyastopha ngoba uthi abantwana balala ebusuku kunezinto ey'gijimayo ekhaya kunezinto nomulele kube ngathi uhamba inkomo phezu kwendlo kanti imimoya kodwa ma efikile uJesu lezo zinto ziyathula ziyahamba ngegama likaJesu ngoba igama elikwazi ukuxosha imimoya igama likaJesu. Wathi omunye wanikezwa itswayi ngumprofeti wayehluthwa nguntokoloshi babomvenda wafika walifaka itswayi ekhaya walifaka emnyango bathi balala untokoloshi wangena njalo wangena itswayi likhona bathi umprofeti bayemnikeza itswayi wayethelela itswayi lizoxosha untokoloshi kanti wengazi ukuthi into exosha untokoloshi igama likaJesu. Amadimoni akasabi isawudo amadimoni akasabi amanzi ngoba vele ahlala emanzini azawasaba kanjani amanzi wona ehlala emanzini kodwa asabi igama likaJesu. Yikho Davida eGoliathi wena uza kimi ngenkemba nangehawu kodwa mina ngiza ngegama likaJehova uSibawotha uJehova wempi. Kulezinto esizisebenzisayo ubona iy'nkinga ziba yiningi uzubanga lutho ngathi urojowana abakurobhanga abaprofethi abakutshelanga my God bakutshela into erong ukuthi amanzi ayasebenza kanti amadimoni akawasaba amanzi amadimoni akasabi isawudo kodwa saba lo phezu konke yikho uLigion bayembona eqhamuka bathi indodana yomuntu ophezu konke ufunani kithi na ethi amadimoni asephuma asengena engulubeni uJehova wasewakhomanda wafakelwa ngoba amadimoni akawasaba amanzi ngoba vele ahlala emanzini kodwa saba igama likaJesu wasiwabiza igama likaJesu kunemimoya wayo
bathi usathane wakomplain wathi kulenye igama ethi malibizwa ngabazalwane kukhona umbuso wamochithekayo basebebuza bathi kanti yiliphi lelo gama bathi ngelikaJohane wathi no wathi ngelikaPeter wathi no wathi ngelikaJames wathi no mabefika bathi Jesus lithi babili wawela phansi wakhuleka ngoba igama likaJesu linamandla okususa inkinga igama likaJesu linamandla okususa amaproblem ahlula abantu Peter mabefika in the beautiful gate bathola indoda egogekile bathi igolide nesilva sinalo bathi into esinayo igama likaJesu sukuma uhambe ngoba yebazana sinalutho kodwa siphethe igama likaJesu yile lizokusiza yile lizokuphilisa the moment Jesus amen yabasebenzela abalikholwayo onke abalikholwayo liyabasebenzela igama likaJesu liyabasebenzela igama likaJesu athi ngiyambona wana wayengasathemba kuvenda ukuthi kuzalunga ngoba ngenxa yesimo sakhe wayedlula phakathi kwaso wayengasathemba ukuthi kuzalunga kanti uthembekile nothembisile uNkulunkulu wabuzana akajabhisi abantu bengakujabhisa but uNkulunkulu akajabhisi hayi akushilo kuzayenzeka akunandaba yikuMaria mayitshela abafundi athi lokho azakusho kwenzeke ngoba mayekhulumile amazwi akhe akabuyele njalo wathi wakhuluma ulutho luyadaleka wathi wakhuluma ulutho luyenzeka akunandaba ukuthi udisappointeke kangakanani but uJehova wathi wakhuluma kuyenzeka by fire by force wathi wakhuluma amaketane eboshiwe emaketaneni noma ngabe uboshwe ngamaketane angakanani ayanqamuka la maketane noma ngabe phakathi komgodi ongakanani uyaphuma kulo mgodi ngegama likaJesu kubalulekile ukuthi umethembe uNkulunkulu uNkulunkulu wamkhumbulwana phakathi kosizo edlula kithi yikho ubona izinja ikhonkotha imoto emile kodwa sikhonkotha abahambayo ungabona uthuli lisuka luningi ngoba kwazi ukuthi khona la uyakhona ngoba abanye abantu izinto zabo bazayithola sebeqale bahlukunyezwe Jesus sebeqale badlula phakathi kwamaproblem izinto beseyifika ngoba bazobona ayikho itest ingekho itestimony ngoba after sesitestiwe ngale kwamatesti kunamatestimony ngale kwamatesti kunobuhle bukhona ngale kwestorm kune-breakthrough ngoba ngeke kwenzeke kube nestorm kodwa singafiki ngaphesheya ngoba istorm siyasho ukuthi noma ngabe sikhona kodwa siyofika ngaphesheya uhambo lwethu aluphinde lwandle uhambo lwethu aluphinde lapha kodwa siyaphambili Hallelujah. 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 Don't give up. 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 The champion will never quit. Amakwala sobalela. But my champion is over. Bethi siyamazi ukuthi uNkulunkulu uyavela esimeme siyamazi ukuthi uNkulunkulu uyadala izinto ezingekho zibe khona siyamazi simbonile ngena nathi simbonile phuma nathi simbonile sibonela simbonile abantwana bokwezilibeko benganakudla kodwa waba yimana simbonile vela bengenamanzi okuphuza kodwa waba umthombo ehlane simbonile esezizimanga esezimihlola akaphelelwa lo Nkulunkulu
Jehova iphelelwa. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Funa abantu abamethembayo uNkulunkulu. Abantu abamethembayo Jehova. Amen. Uhana bongasazwakali nokuthi namazwi engasaphumi. Hey. Mina ungachayeka kakhulu sometimes uthanda ziyaphela. Kwakunazela umuntu athakiwe akakwazi ukuyikhulula. Kodwa udinga abantu aba-aside bamkhulule. Abangaphandle kwesimo. Umuntu ophakathi kwesimo akakwazi ukuyilwela. Kodwa udinga abantu abazokunikeza the word of encouragement. Bethi kuyaphumeka la. Kuyaphumeka ungafeli lapho. Kuyaphumeka akakhohlwanga uNkulunkulu. Kuyaphumeka. Ngoba kunezimo ezifika zisincindezele. Sometimes uzokuphela amazwi okuthandaza. Sifika zincindezela impilo yakho, zincindezela abantwana bakho. Ubona ngathi izinto zihlasela wena uwedwa. Kanti uNkulunkulu khona uyakuthesta. Ngoba alikho igolide elingayo emarket lingathestwanga. Akekho umuntu uNkulunkulu angamthuma empini engatrenwanga. Ikubona abantu abaningi bonke ababizwa kuJehova badlula ku-training. Baqale batrenwe ngamazulu. Ngoba uyingozi umuntu otrenwe ngabantu. Uma kufika izimo uyabaleka. Kodwa abantu abatrenwe nguJehova bamele umumo. Bethi siyamethemba lo wasekhava. Ngoba badlule ku-training kaJehova. Yikubona uSawuli wayebekwe ngabantu, kodwa uDavida wayebekwe nguNkulunkulu. Wayekwazi ukuma nasemumeni. Haleluya. Amengahlehla angabuyeli emuva. Sidinga abantu abanjalo abamkhonza uNkulunkulu, bamkhonze ngomoya nangenhliziyo. Haleluya. Amen. Base bakhulume njengoJoshua athi khethani uNkulunkulu eliyomkhonza, athi mina nendlu yami ngiyokumkhonza uJehova. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoma silapha emhlabeni ini uNkulunkulu into ayidalela umuntu ukuthi amkhonze. Angakhonze izinto. Kodwa khonza yena yedwa. Amen. Yikho iBhayibheli ingakhonza izithombe. Ngoba lo uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu wesikhwele. Kumele sikhonze yena yedwa. Amen. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Bapha abantu abazakuma nasesimeni. Bame nasemomeni. Akulanda ukuthi udabula phakathi kwabo. Amen. Akulanda ukuthi udlula phakathi kwabo. Bathi uJehova umina. Amen. uNkulunkulu yinto akayenza ngeke amshiye umuntu. Ngeke amshiye othembela kuye. Angeke amshiye uJehova. Amen. Uyabona ukukholwa kuzokusiza noma ngabe kufika iphela. Kodwa uzonqoba ngegama likaJesu. Amen. Yake ngibona abantu mabephakathi kwemoto ubema ibhasi. Malithi liyaginqika wonke umuntu uthi Jesus babumvele. Amen. Ngoba akekho obiza ukhulu wakhe, akekho obiza ukhokho wakhe. Ngoba bonke bakhumbula igama elilodwa. Amen. Ngoba lini igama emagumbeni alomhlaba. Amen. Esinqoba ngalo ligama likaJesu. Amen. Lini igama abantu abasindiswa ngalo igama likaJesu. Amen. Alikho elinye igama abantu abangasizakala kilo ngaphandle kwelikaJesu. Amen. Yini igama eliyinqaba ophephela kilo uyasindiswa. Uhlezi kulona akayikwesaba. Ngoba sikhona izinto ezisabisayo phandle. Hallelujah. Amen. Abanye bathunyelwa iy'poko belele ebusuku. Abanye balaliswa ley'nyoka belele ebusuku. Ziningi izinto ezenzeka ebantwini. So uma unganayo uNkulunkulu uzosurvive kanjani? Abanye bayayijekwa belele ebusuku imimoya. Hallelujah. Uma unganayo uJehova uzosurvive kanjani? Siyalidinga leli gama likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uyamdinga uNkulunkulu empilweni yakho ukuze kube nokuthula empilweni yakho. Abanye uphuphe umuntu eqinwa izinto azayithuka ebusuku. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nangu uNkulunkulu. Nangu ligama. Nangu namandla. Nangu ophephela kuye kayikwesaba. Igama lakhe lingumbhoshongo namandla. Babalekela kuye bayalondeka. Hallelujah. Ababalekela kuJehova bayaphepha. Bonke ababalekela enkosini baphephile.
bonke ababalekela kuJehova bayasinda. Amen. Noma ngabe udlula phakathi kwani, kodwa mana ungabuyele emuva, ungahlehli inyovana. Jehova usazolenza icebo. Amen. Jehova usazolenza icebo. Amen. Jehova usazolenza icebo. Amen. Akunandaba ukuthi izinto zithethe isikhathi esingakanani, uthi ngiyobisela yonke iminyaka eyadliwa isikhonyana, Amen. ngiyobuyisa konke okwadliwa. UJehova uyokubisela back. Ngomnyaka okubuyelwa izinto zonke ezadliwa isitha ziyabuya back. Zonke izinto ezadliwa isikhonyane uJehova uzoyibisela back. Don't worry. Hlale emthandazweni, hlale emadolweni, thandaza. Ngoba yini usibani into ayisabayo umthandazo. Amen. Ingakho abazalwana amelanga bayeke ukuthandaza. Yonke into esiyenza kumele siyenze ngomkhuleko. Amen. Ngoba umkhuleko sinqoba ngayo. Siphakameni sime ngenyanga. Oh Jesus. uNkulunkulu namandla onke. uNkulunkulu wethu ongcwele. uNkulunkulu wethu ophilayo. Namhlanje ukhona uNkulunkulu kule ndawo. Uyayikhumbula imithandazo yakho. Uyaphendula. Kule mthandazo ephendulwayo right now. Akulandaba noma ngabe sithethe isikhathi eside kangakanani. Akulandaba ukuthi kuthethe isikhathi esingakanani. Kodwa kuyaphendulwa namhlanje. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ngoba kungenzeka ebantwini kuJehova kwenzeka. Okuhlula abantu ngeke umhlule uNkulunkulu. Kwenzeka. Ngegama nangegazi likaJesu. Kunezinto eziqhamukayo manje, amaketana ayanqamuka. Izibopho zonke ziyaphuka ngegama likaJesu. Your life will never be the same again. Jesus. Ramakatoko Santa Labaya. Phambisa njalo izandla zakho. Cela nje sike sihlabelele. Uthandaza nabantu abanesidingo. Abalento